Matay fuying rakwawat-watakam ya wawuni kasikatlo. Madagdag do ni Chiyodo ni kavitos no ipiwalam no tawam may sira matalian Maria kanu asakatawa may ngaran si Maria. Mangidusag ni Yeswa mangi tumitasya. Makarawanam tumikanini. Kapigag sinutinsin niya matadutwa pudtingatu. Kalulog na no rakwawatwa di pasengseng dadu useg na. Kajis na nadya. Ukataw-tawun nam tumaniri. Utajajin nam akmarani utab nowa so kalawalawang. Pandandara na amrikri kamanyawi no mamrat duseg na tao. So ni karya-rikarda do tira umaak ni mawakwa kataw. Manirang uti si do mavavakasam di kamuan nyawi. Kukatan nga ninyo aya kumala si Yeswa ni padket dadu jika. Ya rana jing yan dudya. Tanan ni pangununungan uciring na. Aya ni mirwa ranam yamavyi. Sija kamua kacitan nyo so yada ni pangayen siya. Akang inyo naman cinya dumacina na udya. Tayara na ni mirwa mavyi. So ipan man mana mangidot siya didi akaninyo. Siya tatunyo na cita dudang. Piya ninyo dununod nyo kunipan cidinyo at siringang. Karawanam may beberberan sira kumarurana do usib nang. Numangi kasaridam, mangi kanyarida, amalalaywa, mangi do machinanaudya. Mirat tatangam, toda cita siya sudurarakan. Manirang jiram, kay kamu. Amuro ni pipanamda, mangiya putswayina, amraradinya. Manirang jira si Yeswam, di kamuan nyari. Ang ikam na kapansin niya do karwan nyo. Amang ido cari di. Cata macitadaya kendudang. Amian pasiradurarangan umababakasam. Utata sadirado. Nimrat do segna itay sangam. Nimangi sirado ilya. Kapancidano. Ni apu-apuan no varina ni Yesu do pani-pani no mapatanatanang so nakemdas siya mataduto. Tika sirami siri-siringo pani-pani no mapatanatanang so nakemdas siya mataduto kano kabanarakan dano tao do yutayam ipantada siya so aruan yarpi. Maniring siram si maniring kamuam umacinan di swam sila ni maino kamaupa da katayo su kataw-taw ni Yesu do namin itkuk. Tsaka si mamiring no panyirsiringanam yagum namin ninyo. Kajinawi yan ninyo. Mirat tatangam agapan daw nirpino itaysang. Suto da manguray do chiringda. Uwak marna sanga chiringam yato da vangu na yada piyam-yamiringan no tao do yutay ayato ngay si chay kwaya. Makaran sirau asa sui kakarwana maacinanaw jado tsadidiyam mangi sirado ni pamnekan ni Yeswa ang ngayon datokun. Macita da si Yeswam may dijitud sira amrarali niya. Am tatasapad jiraw mapikarwa paso ununod. Umasken jira si Yeswam manirang jiram na nanimimin niya mataduto uyuyet dutingatwa kadutira ma yananiturudjakun. Amuriyang inyo do pichama matawan na mapanupsutaw. Aw man yung jakun. Akap nyusu ngaran niya matadutwa kanu anak na kanu seri atumaktak jira. Akana naun nyo sira aw mapso makakadiya yakunyina na ujin nyo.
Amana kemnyu kaji ku macisyayan jinwa ma ngido kaidan ukarawan.